ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru mu by'ukuri yababaje abanyarwanda kandi yababaje abakunda ingabo z'u Rwanda muri rusange, dore yuko nubwo ari ingabo z'u Rwanda zigenda zinatanga umusanzu mu butumwa bwo kugarura amahoro mu bice bigiye bitandukanye muri Centrafrica ndetse muri Mozambique n'ahandi hagiye hanyuranye, nk'uko kandi bikubiriye mu mahame cyangwa se mu ntego nyamukuru z'ingabo z'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare batatu bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado abishwe baguye mu gico batezwe, abandi batandatu barakomereka mu gihe ku ruhande rw'umwanzi benshi bahasize ubuzima. Iki gitero cyabaye kuwa gatatu Gicurasi mu ntara ya Cabo Delgado mu ishyamba ry'inzitane ryitwa Katupa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye mu by'ukuri ikinyamakuru Igihe ati nibyo byabaye kuwa gatatu Gicurasi mu ishyamba rya Katupa, byabaye abasirikare bari mu kazi batatu bagwa muri icyo gico, abandi batandatu barakomereka ariko bari gukira ku mwanzi. Byabaye bibi cyane. Katupa aho aba basirikare biciwe n'ishyamba ry'inzitane rinini riri mu majyaruguru y'akarere ka Makomia, ni hamwe muho ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi turere twa Cabo Delgado. Ako gace bahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Mu mpera za 2023 ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace, zibasha kurokora abaturage bagera muri 600 bari barafashwe nk'imbohe. Urupfu rw'abasirikare b'u Rwanda rubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu mu gihe zizaba zishoje ubutumwa bwazo. Hashize iminsi ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice bya Mucojo byagenzurwaga na SADC. Mu mpera za 2023 umugaba w'ingabo za Mozambique Major General Thiago Alberto Namele yabwiye mu by'ukuri ikinyamakuru Igihe ko ibyihebe byarwanyijwe ku rugero rwa 95%. Icyo gihe yagarutse kuri aka gace ka Katupa abasirikare b'u Rwanda biciwemo, agira ati mu majyaruguru y'ishyamba rya Katupa niho umwanzi ari, ariko ni bake ntabwo bafite ibirindiro aho hantu, oya nabyo ni inkambi into barimuka cyane. Ahandi hose ibyihebe mu by'ukuri byari biri, yavuze ko byirukanwe ubu hatekanye, ati byari mu duce twa Parma na Ngande, Mwindumbe, Kwisanga, Machomia na Machimboa da Praia. Ubu umwanzi ari mu matsinda mato, navuga ko ibikorwa byo kumurwanya biri hagati ya 90% na 95% hifashishijwe kajugujugu mu guhiga ibyo byihebe mu ishyamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zageraga mu ntara ya Cabo Delgado zahawe uturere dutatu zirwanya ibyihebe birahunga, byavuye mu mujyi wa Parma na Machomia da Praia bihongera mu mashyamba y'inzitane y'ahitwa Katupa. Guhera mu mpera z'umwaka wa 2023 nibwo ingabo za SADC zari mu butumwa muri Mozambique zatagiye gutaha, byatumye kuwa 15 Gicurasi 2024 u Rwanda rwongera ingabo muri Mozambique zijya mu karere ka Machomia ahari iza SADC. Usibye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, izindi ngabo zihagaragara ni za Tanzania, nazo ziri mu butumwa bushingiye ku masezerano yabayeho hagati ya Mozambique na Tanzania. Uko mu bice byihebe byahungiyemo ari mu mashyamba mu mezi ya Gicurasi, ingabo z'u Rwanda zatangiye gukoresha kajugujugu mu kubihigira hasi kubura hejuru. Ni nyuma y'uko nabyo byari byarize andi mayeri, aho muri iryo shyamba byari byarahateze ibisaso byinshi. Mu 2024 hari imodoka z'ingabo za leta za Mozambique zaturikanwe n'ibisaso muri iryo shyamba. Kuva u Rwanda rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Al Suna wa Jama, bari abayobozi babyo benshi barishwe mu mpera za 2023. Amakuru avuga ko ibitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru 7 byishwe. Uwari umuyobozi
umuyobozi mukuru wabyo yishwe mu gico simusiga cy'ingabo z'u Rwanda ku wa 16 Kanama 2023. Ubu abayobozi b'uyu mutwe bose ni bashya kuko abari basanzweho bapfuye. Ibikorwa by'ingabo by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu biyobowe na General Major Emile Ruvusha, yongerejwe na Kano Nyirihirwe Emmanuel ushinzwe ibikorwa by'urugamba, mu gihe abapolisi b'u Rwanda bayobowe na CP cyangwa se Commissioner of Police William Kayitera, yongerejwe na ACP Assistant Commissioner of Police Francis Muheto. Turabashimiye rero kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Twizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kandi tubonereho kwihanganisha imiryango mu by'ukuri y'aba basirikare baburiye ubuzima mu butumwa bw'akazi, ndetse tunihanganisha abanyarwanda muri rusange ndetse n'umuryango mukari wa Rwanda Defense Force. Turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Muhahe muronke.